amatora muri diaspora. Mu izina rya Komisiyo y'Igihugu y'Amatora turashimira cyane abanyarwanda mwese mu Rwanda ndetse no mu mahanga ku bwitabire bw'amatora, aho twagize imibare ishimishije igeze kuri 98%. Uyu mugoroba tunejejwe no kubagezaho iby'ibanze byaturutse mu ibarura ry'amajwi yaturutse muri diaspora ndetse no mu Rwanda. Mu mahanga ibarura riragaragaza 52.73% ku majwi 40,675 ku mubare w'abari kuri lisiti y'itora 70,138. Intara y'Amajyaruguru dufite ibarura ry'amajwi rigaragaza 77,87% ku majwi 1,151,970 bituruka ku banyarwanda 1,480,558 bari kuri lisiti y'itora. Intara y'Amajyepfo dufite umubare ungana na 78,57% ungana na 1,615,265 bingana n'umubare wari bari kuri lisiti y'itora ya 2,055,930. Intara y'Iburasirazuba dufite umubare w'ibihumbi 78,65% bingana na 1,766,799 ku banyarwanda bari kuri lisiti y'itora 2,246,371. Intara y'Iburengerazuba dufite umubare w'ibihumbi 78,86% bigizwe n'amajwi 1,67,932 ku banyarwanda bari kuri lisiti y'itora 2,38,931. Umujyi wa Kigali dufite 83,45% bigizwe n'amajwi yabaruwe 978,223 ku mubare w'abari kuri lisiti y'itora 1,172,229. Mu gihugu dufite amajwi
78.94% bigize umubare wa miliyoni 7,106,468 ku banyarwanda bari kuri lisiti y'itora 9,71,157. Ku rwego rw'igihugu tugiye kubagaragariza igiteranyo. Kagame Paul 99.15%. Habineza Frank 0.53%. Mpayimana Philippe 0.32%. Murakoze. ngicyo ibi ni iby'ibanze bimaze kugaragara komisiyo y'igihugu y'amatora imaze gutangaza ku rwego rw'igihugu imaze kubarurwa biragaragaza ko